que pensas que nos gusta tanto bailar? Más contentos, supongo. Sinal de alegría, non? Un poquinho. Non sei, a min porque me gusta. Hai a xente que non lle gusta e non baila. É síntoma de que un está ben, de que ten ganas de vida, de divertirse, de, non sei, de saúde, de todo, non? Penso que é unha maneira de expresar os sentimentos, o que sentes, de, non sei, sacalo todo fora. Eu creo que é para divertirnos, para, non sei, desfogarnos un pouquiño do día a día, da rutina, pois bailas e... Pois para disfrutar, para pasalo ben. Sabedes que o ser humano sabe bailar antes que falar? Eso non sei eu. Porque eu non sei bailar, pero falar sí. Eu nin idea. Ti sabes? Isto de que vemos aos meniños que xa queren así, porlle música e empezan trinqui, trinqui, trinqui. Non, pois nin idea. Pois non, a verdad que non. A mí, eu de feito tuve que aprendelo. A bailar? Sí, tuve que intentalo. Ah, sí, O sea que ahora si vos poño aquí, por exemplo, algo de reggaetón, bailaríasme para rematar esta entrevista. Podemos intentalo. Sí. Venga, va. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando. Espera, quietas paradas, quietas paradas. Ti que vas aquí? Estades facendo unha reportaxe de bailar sen dicirme absolutamente nada, Fátima. Pois sí. A mí, hai que confesarlo, un dos bailongos da hora galega. Tamén é certo, non sei como se me pasou pola cabeza. Pero como vos atrevedes? Pero temos solución rápida. Sí? Botamos un baile. Como? Ai, non, veña, a bailar. Quita a chaqueta. Saca. Xa ven. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de